ukuthi nje nithanda izinto futhi bona abantu besifazane hey kubuhlungu kujikela umngane wakho kade niyifebela naye niprove nomuntu nihambo kubhana nithola abantu nihambo mamnengalo niyogcabi lokuzana uhlangane naye after 3 months eseshadile seyamphika umamnengalo usuthi awuthobe kwathi nakukulungelile lo yamama athi Jesus athi the Lord is good uthi no umthabo is good kwathi ngeke washada kwakuthi kodwa bengaphuma